Akusahambi sebanjwe encane urathakile ayikho indaba yarathwa la eThekwini hayi kakhulu yabo nje uyabonakala ukuthi uyafika la eThekwini ayibonakale igazi lakho liyasho usempela ndaba ke la ila kuratha kwakhona plaza hayi ngiyayibonela nami ngoba ngiyahamba cha ngiyeqamba manje into engiyibonayo okhuluma into engiyibonayo ngoba ngeke ngifike nangako uMaskandi la ngifike ngibone khona anto khona abantu manje khona bangasaphumi manje uyayibona lento ukuthi yona kuyona impilo somela uzame nawe ukuthi nakuyikho nje ukuthi ekhaya umuntu omdala ngekho kodwa la bakhona amasitela ukuthi ngibhema lokhu imina engibonayo yabo kodwa mangaye ukubhema nabayani nakuthiwa ngiyekile mfana oright no uyabonakala uzwakala ngisho ukhuluma uyabona umuntu oright uzokhuluma umbono uhleli naye hey manje cha ngifit bancane bona mhlawumbe ngishiya ngo2 years ngisele nabo ekhaya ukuthi imini engibahluphayo manje yabo ingcono makuthiwa umuntu omdala bekwazi ukubezela manje la abancane imini engihlupha bona manje nabo ngeke bebezele thobafa fethini sibeka ukuthi akusekho ukuthi bekukhona wena la fethi akekho umuntu ongenile inkinga ngikwazi ukuphika into mangithi athile kwabona bayazi ukuthi amethulu uyayazi noma ngithe ngiyazi ngisuke ngayazi impela uma waqala ngibuza ngento engiyaziyo ngidlule ukuphika ngidlule ukuphendula ngithulu uyibona cha ngiyayazi ke angazi ngizophika ngithini ngizovuma ngithini ngoba ngembuzo elandelayo kumele ngithulu uyibona cha uyenzile yabo ngoba manje uqala mayazi kama ngithe ngazo wangampela ngize serious ngibe ngibuza bebe bawu3 ngithe ngazi ngisuke ngingazi impela into mangiyazi yangidlula uwephi ngisuke ngitshetha ngebebona kodwa bangibuza hayi futhi sebonile ukuthi ungachaza izidakamizwa zishintsha kanjani impilo yomuntu zishintsha njengokuthi qala sidamizwa siphatha imali njengokuthi ekhaya bangiphi imali ngibe nabangani manje thola abangani esikoleni kakhulu azwenze high school mhlawumbe ngiyibhemela ugwayi mina thola umngane osebhema drugs the data wasambeni soza le drugs mina ngiyibhemela ethi hayi kanye vena msiya school ngifuna ukuzenza umjidi nama high school join le scheme mina ayivele ukanye just ngizwe muzo kanye usize simnandi ngakusasa wena ozobe usuya khona thawo mfethu cela uphinde phela samsothenga le yanti azi right emva kwalokho ethi sikujovile awusayi komlando umngani wakho lo okuyena wakufaka usuhamba ngale ekhoneni uyebhemela wena naye ngenkathi sakufaka befike iphethe ngenkathi sebona ukuthi usujovekile akasezi sekushiya kanjalo uzuyebonela ngoba manje isikhombile lento ukuthi mangivuka kumele ngiyithola into kanjalo ke ishintsha umuntu ugcina uzoshintsha qala ekhaya ke isandla vele qala ekhaya nasekhaya bakhathala ugcina uze wenza into ezokwenza ukuthi uhlubuke ekhaya ubaleke uthothi bona abekho lapho wenwe about ilento engiyenzile kanti into bezokhulunywa edlule awuyenze le nto uhambe ekhaya uthi mufika vele ngeke uzuhlale ehlotshweni vele nawo la siyoboze tshethe lo muntu uyahlupha sekihlobo sesizokuthanda le ndlela ade zikuthatha ngayo ugcina uhlala nomngani naye kunzima ukuthi eshare nayo plate lakhe lokugcina lelaliphakelo ekhaya ukuthi bathakahle ngeke zesuthi nazo uzonoshare kokuqala kwesibili akwesithathu uzombona uzogcina ukudlela endlini enkulu etsebuye ethi namhlanje bangiphakelanga sekumele ubone tho akanankinga ngilala ngiyiphandela into yokudla uhamba khamba kutshela hayi unesivakashi esikhona kumele ubone ukuthi hayi uzolalaphi namuhla gcina kuba kanjalo umuntu egcina semgwaqeni ke thole nabantu abantu bafethu bahlala emgwaqeni kuya ngokuthi umuntu ozobathola baya sesimene sikanjani ngoba emgwaqeni ehlukene khona abaphanda ukubamba inkunzi khona abaphanda ukucosha amakhathoni khona ngendlela ehlukene kuya ngokuthi wena uwele kuliphi iside labantu abakanjalo njengoba namafethu ekwini ngawela kulabo ngendlela abaphanda ngazi naye right soba ayena kukhulumisa akekho umuntu engizoya sengihutsho la eThekwini ngokuthi hayi sengenza ukuthi hayi ba right lokho engastika kubona ngihleli khona nabo namanje ngoba ngeze ngiyisithanda uthola mawucabanga ngoba okay
ngangade ngidayisa yeah ngifikile la ngazama madlana ngobe ngo350 ngathenga ama secret socks nezinye izinto nempahla engangifike nazo ngathi ngilele osinawane baguqula wonke ngivuke ekseni ngasala nje ngiyale lezi mpahla ngegqokile hey ngoba nalokho engangidayisa bakuthatha wonke ngizokubona hayi nguboni sengaze ngadedela igazi mina mhlawumbe mangiphinde ngithole imali phinde ngizame ngenze sure ukuthi into zami ngihlale seduze kwami. Why abantu befaka abanye ezidakamizweni enjengewo mawucabanga ngakho basuke bekwenzelani lokho? Akafuni ukufayeda umuntu ngendlela yokuthi yena ngendlela ebona ukuthi esimjovile nanokuthi yena simjovile seyibhema. Yeah. Wena ngathi ungakayibhemi ingalesikhathi ukwazi ukuphatha imali. Yena sekunzima ke ukuphatha imali ngoba sebhemi wena useclean saphatha imali. The time ekufake ungweni wenzela ukuthi if uyizwile right muhamba ekhaya bakuphi imali. Into uzocabanga yena vele ukuthi yazi ubani ngoba mina ngikwazi ukuyisetha ngikwazi ukuyenza ngikwazi ukuqhamuka sengibhema. Yena ke indlela yokuthola ithuba lokuthi yazi ukuthi hayi ekseni khona umuntu ozofika embhemisa ngoba yena khona indawo angasayingeni khona abantu abangasamthembi yawo ngisho umuntu esecela umuntu serious asamthembi uzothi ayobhema gcine efake lo omunye ongabhemi okuyena osakwazi ukungena endaweni eright thetha ngena la wenza ukuthi naye methola imali uyathenga ugijima ecabangena gcina uzungene kanjalo mase ngene kanjalo futhi uyakushiya uyakuhleka ukuthi awubheke seyibhala ngangithi mina nawe usungenile uzofika utholo wakho nawe uzothi thuphuni ngoba lento kahle umuntu oyibhemayo abazwisana ngisho ngamthola ngibhema nje ebhema ngabhema eduze wakhe ngiqede ngabo kodwa kuthiwa wena ubhemi uhlale la uzonginika uzoyibuthi hawu mina ngenzeni ngoba nango obhema naye mina ngabe yambhemisa cha usefuna ukukhanda wena ukuthi if uthola imali uze kuye muthola imali uze kuye into kanjani ukuthi umuntu umsondeze eduze lo ngabhemi ngoba phela lo ngabhemi usuke kuseku easy ke ngithola imali ama chef ekhaya baba ngifuna uthenga airtime ngiphe 30 rand baka so umfana vele boy phone mhlawumbe ufuna uthenga amadata kanti wena usuyabhema usufakwe lo yamuntu ngisho uyithenga khona uwedwa ngeke uyibheme wedwa ngoba awukakwazi ukuyenza uyazi ukuthi ngisho ungayithenga uzofuna yena ngoba uyena wakunika usubhema ukuthi wenze njani wanganakile usulangazela ukuthi ubhema gcina uzungene kanjalo shuthi ingane noma abafundi abaphatha imali eningi basengozini yokuthi begcine bebheme ngoba manje imali siyayiphatha uyise izinto ezimnandi ezikucikisayo imali zibonisa imali ihlezi nginawo mina the time ngena toilet esikoleni ngachama uthola bafana bami group bayabhema yabo bonisa imali nginawo mina nami ngigcine sengijoin group yokuthi ngibheme noma bona bazokubona lo muntu uyayiphatha imali asimsondeze bomngani wethu the time ubomngani wabo noma bengakubizanga ubomngani wabo ebhema kodwa ubomngani wabo ube la duze wabo le time uthiwa kusemngani asithi siphelezela ngathi baphelezele vele bathi bayobhema uzofika uma ubabuke nkathi ngibhema ngizothaba umngani wami uzwethu yabo le time ngithi uzwethu uzonqaba ngoba kabhema ekhuluma umuntu umngani nawo kahle uthuwa unganabo sonke siyabhema nabanye beshaya kuthiwa wena wedwa skimini oba ushaya 2 nawe ugcina uthi hayi sengenzela amajida simbheme 2 ngathi ubhema 2 vele bayazi imali ayiphatha akusasa uzoze kusenziwa awukahle mfethu umngani ama wenza 2 rand press thola kwayo iningi vele awukhiphe uthenga la ugcina usuyithengela wena kwa gcina usuthenga 20 suthi vele bayahlupha bafethu ndofisa koleni befuna ukwayo thenga 20 gcina le time senivakashelana emakhaya le time usubona ireal life ayiphilayo uthaka kahle kabhemi ugwayo umuntu wonke ingoba ubambeleke la esikoleni contracts asisebenzisa ngoba enkathi sesishintshile la nje cha awuthi ngitshengise round yami siqaqe ngitshengise round yakho vele uqala lapha emakhona fika kugcwele abantu abahlukahlukene ubona ukuthi awu trucks abalibhema ababhema ukuthi nokuthi kuya ngawe uma uthathekile uzohalela uthi yazi awuthi ngizethuphe ngona thenge kuzwise the time lo 2 gcina uzokujove uzobe ngaphakathi gcina sekuwena ke usuyifunela yona ngisho engekho ingakho ngathi mina hayi lezi ngane ephatha imali kakhulu esikoleni
azisengozini khona ugcina uthi ibheme ebafu ngoba ngincamela umuntu ngcono ngisho isikhaftini ya bekwenza isikhaftini ekhaya uhambe ungayi ngokuthi awumdala nganivele imali usubeka kuphathela ukuthi uzothenga into ozoyidla ngone vele bekwenzele ekhaya ukudla imali benganginiki imali ngoba imali iyona le uzoyini edayisayo ezikoleni wenzele yona la ekhaya ya oyithanda vele upha nani into flower hlezi ukhona ekhaya vele yona into esidle esikoleni dobhayo ngoba esikoleni kaphekwe ezikoleni eziningi vele just uthi mudla ke esikoleni sokubamba umoya ngebreak nawe usuwenze ngisho athi esikole khani mama nginika R2 mkhulu just uzothenga stick sweet nama chips yabo ngoba usudlile vele esikoleni kaphekwa kudliwa ukudla kwesipho phuma udlile nasekhaya phuma udlile inkingi nayi ke le mali abanginika yona ngenkathi kwi break mina ngenkathi ngiyobhema ngisena ndaba ne break ngithi the time ngiqala ukubhema the time ngiyeka ukudlala ngebreak break yami siphelele toilet ngiyabhema ngizwa ngensimbi sikhalile nanokubhanka kuba kuningi ke manje ma class vele sifunde sokuthi mina ukuyitshela ukuthi sokuthi siyangidlula vele hayi mangithisha waso ngiyaphuma qala lapho uyabhanka ke uyabhema bathi isikole bathi ekhaya eclassini kanti ngisemva kwamathanki uyabhema yabo siyobona ama results ukuthi hawu ungafundi lutho noma kwenzakala icala elilodwa umzali ethi uzo attend seyatshela ubani ukuthi akakufundi ngoba zakhipha nama exercise mathi yabuma zathothi ma exercise unawo akuthengele uthi esikole nami phethe exercise elilodwa yonke lento ibhanqa la exercise yazingenza njalo qaleni uthi work uthi hayi le vele endawo leli kodwa ku exercise elilodwa unawo hayi ukuthi hayi unawo suzenza ukuthi usithi uyabhema nayincwazi yasinda ngengcono ngizobhala khona la ngizobona ekhaya lezi sekhaya zogcina engasasebenzanga ngoba ufuna nasekhaya untshinga lapha jaha bangani vele sekuyobhena impilo iba kanjalo gcina uzujoveke uzube addicted ngoba kuqala ngensanga phela ube addicted uzungene kuleli drugs elikhona kuye ngokuya na ugcina uzothi hayi so sinawani gcina kuphela amahloni usenandaba nani ngane ofunda nayo siyakubona usungena emgqonyeni ngekhande awunankingi kade ufunda nayo usmart esikoleni sothi lo muntu becela kwena usizo ngibala ukuthi ngenxa yento osuyikhethile wena phela ngisho amahloni so yabo uyibingelele semgqonyeni usenani ngisikubingelele usenandaba unasigazi sayo ufuna lento oyifunayo ukuze uhambe obhema gcina impilo yethu silahla kanjalo thothi mo states sibaningi mhlawumbe sinawo matric sifundile umatric ukhona inkingi i-drugs leli selicindezelile yabona nokuthi ucindezele drugs wona ekhaya mhlawumbe umzali bese kuzamela ukuthi azi ngoba eqedile isikole azi mama ngikhulumela nobani Thomso uvele wone wena izinto zakho sezolunga kube wena obalekayo futhi bengaxoshanga cha ngeke sizathu sokuthi uyazi usubhedile kanti ekhaya futhi ekhaya into umebhediwe bazi noma bengakushaya ingane nje bazokulungisa idlule iphinde iqhube wena ukhetha ukubaleka sina sohlala emgwaqeni mina ekhaya ngisayi mina vele ekhaya bafuna ngenza ukuthi nokuthi into abangasekho kuyona bona lapho ngoba ubona ngokuthi if abantwana masogula mhlawumbe userious usesibhedlela ezo mhlawumbe umzali uthe uba lokho ahambe ekhaya sesibhedlela uzombona uzofika esibhedlela ezokubona kuphathene into ezira just akakulahlile wena uyayibalekela wena wona ahlahle wena ukuthi ushintshe impilo yakho uqhubene nomndeni wakho niphile impilo eright ngoba akekho umzali ongakulahla uthi right uqondile usaphila umuntu akalahle usaphila ukuthi thina siyibalekelayo emakhaya ngokuthi vele drugs sesicindezelile ngoba phela vele umzali wakho wathola ukuthi uyabhema yakuthetha mina ngisakunika imali yami ngoba usuyabhema ile time wenza khona amacala lekuthiwa usegange kwabantu seqeke isitolo sabantu sephuca igane yabantu le mali buyithola ekhaya usayithola yabo ngisho ngathi usofuna u2 serious hayi okuyobhema James athi imali yami uyabhema wona ngeke ayilaniqana ukuthi khona phela ekhaya sesenza amaqala ukuthi ngadesandla ekhaya TV inkulu benza qapha hayi shebo singala ekhaya qala uthatha i-private phuma nani edayisa ngiyabuya ngaphekile uphuthu sisi sheba kasiphekanga le private ngidayisa ngizofika ngomfinkani mina ngomfelsitela awupheke ngani uzophekani sheba yiso lese ngihambe naso mina kodwa mina ngizogoloza khona la ngigolozela ukuthi ngilambile kodwa ukudla kuhambe nami ngakudayisa nophinde ngibuye ngizokufuna khona next time ngiyabona sayakhamba kancane ngintshontshe charge gcina suthi uyafika ekhaya mhlawumbe bahleli ngale kitchen
noma bakuphi e-dining room hawubani chargeile ungene bakugcina ungekho wangena wafika e-dining room abakuboni hawu ifoni ngaba donsa ifoni uyaphuma ukuthi abakubonanga qala kanjalo macha gcina uzothatha nento enkulu ekhaya into ezozibonakala uzobona zabona manje la siqala khona ukubaleka uzothatha into serious la bazothi uthi uyafika khona la ujwayele ukuhlala khona sefikile umzali wazokubheka uyalivela noma engashongo ukuthi ukufunelani uzofika ebuza ukuthi ukhona njengokuthi ukhona sibonele kuthiwa akekho uma ngifike kuthiwa umama ade kufuna nala awuyi ngoba uyazi ukuthi yabona bazongifuna la ilento sengiyenzile sekunzima ukubuya ekhaya ngolala sengizomane mawukuthi nginayo le mali esasele kumele time ngibhemisa umuntu oyedwa ekuzothi mase kuthi kuhle ngitshetse kanti ngifuna ukuthi ungilalise phela nje vele ade ngibhema naye uyabona mina yonke bengina awukulalisa lo 1 day 2 days yaphela imali umngane uyashintsha ngabo kumele uyibone ukuthi kumele uphinde uhambe uthola imali ukuthi uphinde ubuye uzohlala naye kahle uyethatha lo mali ikho ukuganga ugcina ubamba inkuni kwenza abantu ngaphandle bayadubula abantu bayabulala kuya kumuntu sekhathele ubani sebekhathele kulahlekelwa ulahlekelwa yakhulu manje ngobona lesikhathi abantu bafuna ukuthaphu nase sayibulala yilo le drugs kodwa nje awukona kusuka kithi ngoba akekho umuntu ongathenza ukuthi engakwenzanga ngoba uyala ayosi ayinungosiwe kahle kahle sokukwenzile lokho ukuthi usuke wena ujethi awubonanga umuntu khona umuntu oyedwa nje yokubona ongamnakile yabo futhi ungeke uze umcabangele sothi ayidlulele kubona naye engasho lutho ehambele kanti awuzofika exoxele ubani story sigcina sifike la ogange khona uthi ubani usenze ukuthi awusimbonile ubona uba gcina kufike lo kubona ukuthi ngimbona inamba engidlulela ngazi benzana showcase ngokuthi bufunani ngoba ungena emzini womuntu engekho icala phela ebekile buwenzani vele kahle benzoganga kangiswa yini hayi ukuthi khona into serious engifuna ngoba ngisho ngambona umuntu okay ugangile waphumelela wayethola leyo mali uthola emalini mhlawumbe uthola 500 iphi into ephathekayo yenzile ayikho ngithenga i-drugs ngalibeka la ngafuna ukubukwa la kudayisa khona i-drugs ukuthi namhlanje mina ibhozi mina ngibhema liphele i-drugs ngoba le time ulithengile uyakhohlwa into yokudla ngabhema 500 ngoqede qamuka umuntu mhlawumbe beno 50 rand ethi uzoyibhemela 30 rand mhlawumbe ethengele noma lo gwini noma ngizobe sengifuna ngihlephele igwinya la kade ngiphethe 500 ngangacabanga ukuthi kumele ngidle ngacabanga ukuthi ngifuna bengibuke mina ngibhema ukuthi namuhla kuphante mina ngiyabhema ngize ngiyabancisha namuhla yonke into kuze ngibhemise nginqene ukuthi sengakuthuma le ubuye ngithamba ngikela amanzi le ubuye uzoba uzogijima ngoba onalutho uba ibhoza munombhemu ndo hlezi uyibhoza la kubhenywa khona ngoba nobani uyofuna usondele eduze kwakho nxa i-drugs abasatshelane ukuthi awufethu thenga phela into ozoyidla mfethu alutho uzolokhu uthi awu eda phela mfethu sibhema awu thenga phela thenga masulambile sewuyinkinga ngisho ngacela kuye sedla igwinya ukuthetha hayi igwinya encane kanje kade umbhemi wethu 500 manje ngoba into esinawana yabula lesinawana ngo20 rand yabo ngendlela bayeyona sinawana FM phela sinawana ubona bamfunela ukufa kade ngimshiya la ngiphuma nje ngithi hlangana nabantu abamfuna ngimbona bamfunela umbulalo kuthiwa senganginika ngisho ithini masitshela ukuthi ubani sinawana washo ukuthi hayi nangi lo mfethu la khona fana uthi ubulalo leso sinawana ngo20 rand kade udla nawo 500 20 rand kade sidla lemali sisonke kade engekho ngentshontsha noma nyoganga kodwa nje ngimbize nje sengithi mina sidla yena kodwa sebona abantu ngamakhoneni bamthembisa u20 rand sezongikhomba ukuthi ayinanga sinawane la khona bangithatha cima sinawana abuye yashona ngenxa sinawana yebafu ususilandise kakhulu bafo uyashibilika ndina abayithanda ababukeli beMPTV1 nokusikhandela nje ukusuka nokuhlala mfowethu kaSinawane ephuma ekhaya entshontshe ekhaya agcina ntshontsha ngaphandle esikoleni ukuphatha imali enkulu ukufakwa ugcina nawe ungena ukulandela abangani ema toilet ukudoja esikoleni ukungabhekwa kwama exercise engane mfethu zonke lezo zincathi zizobasiza kakhulu ababukeli beMPTV1 ukuthi bekwazi ukuthi begade ingane zabo mfowethu ubani lesikhuluma naye uvelaphi
ukhulilephi ukhula kanjani ufunde pha amabanga aphansi wafunda pha phakeme ubumuntu onjani uqale kanjani ukubhema ungakafiki la okukhulu khona yeah mina igama lami ngosibonelo ngandlovu isibongo Gatsheni ngisuka ngale empangeni indawo nasesikhawini yabo kusho ukuthi amabanga amaphansi ngiwaqala eGobandlovu Primary School yabo aphezulu ngicine sengiwaphothula ngifunda eMatamzana high school kodwa ngicine sengiphothula umatric wami eThongwane waSikemelele ngicine khona ngiqeda umatric ngihlala khona ngihlala nogogo ngomama bengahlali naye umama wafika ngishiya gogo ngokuthi naye wayebhemele nobaba ngathini bebethandana nobaba bengabangani futhi ngoba yonke into bebeyenza bobabili futhi ngifunda amabanga aphansi umama engekho sengineminyaka o7 ukuthi 2003 aqala ngathola umngani sibheme glue just lokho weingane sasemakhaya sase primary wabuya umama esegule ekhaya wabuya ngiqala ukumazi ngihlala nayo tha umama uye futhi kunogogo ke sangombe engawucarry kushito ugogo yabo ukuthi umama kanjani uyagula onganqendi ukuthi ethole nenduku ngimama ethayo ngipheleze intambama etoilet fike ngime ngaphandle mina ngene andibhema ugwayi sambhema ugwayi mbhema glue mina futhi right le nang noma mebhem the time ngibuyisele endlini ngikathi ngijike ngiqala isikhashana mina ngijike etoilet ngiyobhema logwayi ngubheme logwayi ngozisa kwaye ngomunye ude ngimthole eshukile umama efasida engangibizanga ngalelo la umama ubhemela nenzanga futhi into right ngomna intombazane yayibhema gcine ngiyibhema akubo ngena kwa eshona umama lo mnyaka ngineminyaka o7 mayeshona ngibe nestress ukuthi ngisenogogo la nasenogogo sengintandana iminyaka o7 angiqhubeke ngoba nginosisi omunye besebenza phela angithathiswe engane yakhe yonke into ngiyithola engibhalise imali ukuthi akunabazali esikoleni ibe nginokufika ama social worker ngigcwalise lamafomu ugogo wahola angangitshela ukuthi useyahola le mali eyidla ngasethu ngoba benengane zamantombazane eziwu2 mina yadola le mali ihamba nalengane yakhe intombazane noma gcina ethengela nje right ebuye ngididise ngi10 rand vele ngibhemtsanga jabulise lo 10 rand lo 20 rand namuhla ngigogo ngimane gijima nebheme elilanga mangifika esikoleni kuthiwa namanje awakaholi ndoda ngathi mina kuthiwa ubuye neform lakho uze nalo la sibuye sisobona ngamanje ngiyamtshela ugogo ukuthi mina ngibolele le form ngifuna ukubuya ngesikoleni vele ugogo obatshela ngani ukuthi usuzohola kule nyanga le nje le usuzohola la ngibona ukuthi ugogo uyayihola le mali le hayi ngokuthi ingane yakhe bengithathiswe ngane angingayinaki lo ndaba ukuthi anyabhema ngibhemeni ngoba imali yokuthi bangisacela u2 rand 10 rand bayanginika bafihla le yanto ukuthi khona le mali bayiholayo ngifunde ke sikoleni ke bengismart akhulazi kwi-maths ngoba most yabo bebefundiswa yimina ngoba ngisho ngidotshile ngithi angiyisikoleni mina befike ekhaya ngithathe ngigqoke ngisho impahla zasekhaya sibeze sambeni ingane zami zofeyila ungekho ngoba ngigarante wena noma ngishiye ngekho thisha omkhulu engithola ngihleli ngirelaxele protemet uzoye ingane eshaya mina uthi kwenze kanjani protemet kuthuleke wena ubuwazi ukuthi uwena owenkinga ngoba noma enetha sinokudlala nokuthi siyabheja 100 million total just soyibhala mina namanga mina okay siyabheja mina naphela mayiqala elamphepho odonsa ngisho ngezansi qale ngalo mase libuye selino 100 rand wami nama exercise amanje ethi aqhubeka umake la naye bemaka la akube into kanjani sayibhemela insango nje ngesmart naye ngivulile nje ekhaya bonakala kufika eMatamzane high school ke le ngangifunda kuyo vele nomama asekho ubaba wayeseboshiwe lapho isikhathi eside fika eMatamzane ngivele ngihlala nogogo afika eMatamzane ngibhemtsanga ngathi ngijoyina abanye abangani abawu2 Sikhumba nomunye wangwena abangibajoyina bangani bami ngibhementsanga nabo esikoleni futhi ngize ngithi
ngithola omunye obhema iphilisi khona abhema ngebhodlela iphilisi Yeah. hayi ngingene kulo ngilibhema ulibhema lona liyafana nensanga ngoba uliqaleke nje ngalo kube lesikhathi lokuthi kuthiwa kufika iwuma ngisayizwe emaredweni na bekhuluma bethi ngasilwane sini ngiyitshela ukuthi ngeke ngiyibheme mina leyo yabonga ngendlela abayekhuluma ngayo hayi ngiright la ngikhona mngani nami umuntu ngiyabhala assignment ugesi awukho ngikhanyise ngekhandlela suke ekhaya kube bezongivashe nginemali nginqena ukuyothenga umbhemo ngithi afuna uqale ngiqede le assignment base ngiyaphuma ayifika mngani nami ngathi efike mngani nami ngiqalekile uphemali la ngathi mina asambeni ngoba mfethu ngiyavala exercise ngithatha ikhandlela ngoba endlini angakhi ngibona ukuthi ngomgesi ungeke bazonitshona gcine ngibhala ngifake nepeni ngifake ipeni ephaketheni ngifake nekhandlela ephaketheni hamba sibhema kwayo siphuma naye eveni amaphoyisa sifima nyaba mfethu amanga wekho vela sigakathengi ngithi mina hayi ngiyekhaya bengiyoboleka ikhandlela ngiyabhala lapha kumnyama mabe ngikhuthuza ngempela bathola ipeni ephaketheni nekhandlela babona ukuthi hayi okay madoda hamba nekhaya kanti thina sihamba distance ende siyothenga mafela ngifuna leli philisi alibhela iphilisi ngingalithola abantu balidayisayo ezethu umthi asithenge lezi draw abesadayisa idraw zewu Yeah. ngithi mina mfethu lento ethi awuzoyizwa futhi shanjani okwanamuhla engayibizi ngewunga ethi nekhethi mina ngithengele lekhethi lihlala ayisethe saboshwa hayi ngoba sebalijoba Yeah. bophe lishisa don't two enginingi don't two ngiqale ngizwe ngathi khona izinto ezingihambayo nje umzimba uyaluma nginwaye ngizathi ebusweni ngikhamba intuthwane jabona langena ayiphinde faselini ayizilibhema hayi ngizwe ngendlela engishaya ngayo ukuthi hayi ngishaya ngisho ukudlula lento engijwayele ukuyibhema le endlini ngishiye intombi endlini shiyilele ngoba sengithathe oyena ngoba ngihambe mina ngibhala nje ugesi awukho ilele ngisahamba sala mase sibuye siphinde sihlangana naleveni yamaphoyisa ithi awumadoda ithi ipaka nganga wakuphele ngishamanga ukuthi sengizothini kuyona ngihamba nomfana vele ohlanu yathima nje wabethi awuboba bethina labo nesibone lapha sathi sawenza ukuthi avele ngabe sehle ethi awubo sahlangana nani manje sanithatha siphuthumele endlini sibheme ehambe ngilala ngiqala khona ukuyizwa ukuthi lento le ngathi right phinde buye nayo ngakusasa sefika uyena sibhema ngifunda u7 hayi ngibheme ngijove mase ngijovile ngiqala nanokuhluka so ngithisha omkhulu ememezela esikoleni mafoni aswaphathi la esikoleni njalo yabona mina ngiadvantage ukuthi anyawantshontshala amafoni uthisha omkhulu awafuna esikoleni ngifunda u7 phela aqala la ngijova le drugs le la ngijova shove lamafoni bengixoshe madamzane ngothi bengixoshe sengizobhala eDecember hayi ngingahamba ngingena esikoleni ngitshontsha vele ngixoshe uthisha omkhulu class teacher akazi fike ngene eclassini yabhala ngithola timetable lot mangibhala ngifike ngibhale fast vele ngangismart kanti bhale ngihamba ngisho ngiphume ngihamba thisha omkhulu engaze efike ezongicheck waze wathola ireport yami ngoDecember awuphasile bebhala lo muntu wabefika lo muntu wathiwa satshela class teacher lethi la report mase ezoyilanda umtshele ezoyilanda kimi anamfika ngibhemele ngizolanda ireport phela ngingafika class teacher yakhe ese staff office thisha omkhulu hawu kanjani mina vele ngiyofuna report yami mangifika ngiyofuna report ebhale no retail ngahlala phansi ngathi mina ngithathe ngibuke ngiphasile kamnandi kinga nawo no return esobanga mthetho omkhulu angihambi la mina le report yami nje angikolozile kambe sikoleni cela ungishintshe le report ungenzele ne remove njengese ukuthi angibuyi ngoba sikho isikole bongithatha kuso egolozi lokho thisha omkhulu wayenganamoto isikole sangasekhaya leso mina mangiyekhaya mhlawumbe ngihamba distance encane ngifike ngimtshela ngoba uhamba ngeenyawo nje mina mungixoshisa la isikole ngithola nizoba yini ngoba seke isikole songithatha kusho ukuthi vele ngizoba usikhotheni ngoba uthi wena no return hayi naye ehlaziye ibone into engikhulumayo yona ayishintshe report iprint yabusha engenze ne remove ufuna isikole ngize ngisithole isikhaleni
ngifike esikhaleni matric kwama ufunda 2016 ngqede esikhaleni mangifike esikhaleni kuthiwa pass 1 pass all vele sengiyabhema drugs mina wathiwa pass 1 pass all kusho ngisho mina ngalove inyanga yonke lo engifunda naye eclassini waphasa nje nami ngiphasile ukuthi ngibhalile umthetho engawuthola khona nami ngafika mina awuze ashake la inandaba vele ngifunda 7 ngiyafunda 8 mina u8 no9 ngifundi vele ngani lo ngifunda naye khona ingane serious ethi izofunda asufunda matric 2016 pass 2 classini kade sizamnandi ko8 nalala opasafunda inkinga yeka matric ayina matric masesiphala akusamaki lo thisha wakho nothisha omkhulu wakho iphepha liyahamba ngesilale buye se ne report osayithola matric uyibona ephepheni buye statement sabu pass 2 eclassini kanje vele besingafundi ngeke siblame besingafundi bekufunda lezi ephasile ezu2 lezi bezi serious ezihlezi khona eclassini zathi ukuthi siyafunda hayi ngihlale ekhaya ke 2016 hayi bheme ngithandana nentombazana ngibona ngibhema yathi ifuna 2 phuni nayo angizwise lo 2 phuni umuntu engihlala naye ngitshethe bese ungayibhemi lento ethi ngiyancisha ngifuna ukubhema ngeke ayiuze lo 2 phuni hayi bhema izinayo ingene gcina sewumngane nami naye siphanta sobabili sibhemele ungu sibhemele ungu engibuyelo enqondo 2019 mina ngifuna ukulungisa matric hambe nyasikhemelela afika sikhemelele ngisithola isikole bathatha ngisho umuntu onanganga ngoba ngikhumbula ngo2021 bengifunda khona matric ngifunda nomuntu ona 35 classini hayi befike bengithatha leso sikole leso sikhemelele mabengithatha ngishiye le ntombazane ngishiye esikhaweni yabhema sibambe inkunzi intombazane xhumana ngo Facebook nabantu bangasekhaya ngiyafunda ngabangiqalisa grade level 2020 ngophasa la ngilahle kade sengihlale 4 years funda matric into bengenza physics nani lezi funde ezenza ukuthi kumele ngibe serious vele emakhaya nginamngane abayazi into bengenza ngazi khawini alikho funda drugs emakhaya ngikwazi ukuyibamba lo 2 years ngifunda yona kaleke ngamase ngibuya ngizela ngoba ngathi ngehle station ngangigula ngazi ukuthi ngingayibhema manje sengihlale 2 years ngabhema shule nto ngenza nthi nosathana ngempela hayi yona ngenzeka nosathana hlale 2 years hayi ngabuya ongakabuyi ngisathi ku Facebook to rest in peace nothile bani hawo la ngane ngangithandana naye ngishiye esikhawini ngoba ngiya Facebook nomngane wami athi khaya kwenze njani thiwa intombi yakho bayithola ngase tavern efile kanjani thiwa yantshi ngabanye abantu ngetroll futhi bayishayela kwenye indaba le ntshinga la ngase tavern engase emgwaqeni ngiyabuzwa yenze thiwa ayintshontsha ifoni aphula 15,000 hawu bese ntshontsha ngaleyo ndlela kuthiwa bese yenza ngisho breaking lo umuntu endlela beyiyona mina ngamshiya nje umuntu olathi kuyimina engihamba ngiyophanda ngibuye sibheme futhi ukuhamba kwami ngesikhathi sabona sahlahle nami mina ngizenzele yashona hayi ngibuye nami ngibuya ngipinde ngibheme manje ngathi ngibuye ku December ngibheme vele shona ugogo ngawo December 27 yabo ade ngibuye ngo December 3 ngophepha lami liqeda nge2 ngakubhala agriculture qede mina ngabuya ngakusasa nge3 ngathi ngiyabuya ugogo yagula nakhona ngibuye ngiye ngale kwagogo zala umama ngihlala kancane ukuthi ngiyeza ugogo seshona nakhona ngiphaphama ngithi ngiya ku Facebook gogo ushonile ngahanye ngaye nalo wayengiholela imali yami engifihlele ngikhona ngcwaba ngibuye sale sesizingane ekhaya shine izinto hayi ngihlale ngicine ngokuthi vele sengiyabhema ngathi vele umuntu omdala ke ngiqale ngalokho kwakhe olile yena ukuthenga uSaphawe nje kukhona ikhabethe kugcwele izitshe ama-plate ngiqale ngalokho kungabonakala lo bangisebenzisa ngibone ngathi kukhokha kancane ngiyawe drugs selengijovile nabangani hayi gcine sengijontshwe khona ekhaya gcine sesihlabana nama-system phuma ngigcine sengiganga ngaphandle la ukuthi
ngoba lento no-arrost ngathi sengino-arrost khona ngivuka ekuseni ngijwayele ukuthi uma ngivuka ngiya amashente efike esibhemise kancane ekuseni kusho ukuthi ngasuka amashente ngo-12 ebusuku fike ngilale ngiselo ngivuka u-10 isikhathi ngiyavuka sengigule lokho ukuthi sekukude namashente kusahambi ngathi ngingabhema manje ngiyabona ukufika kwamameshente enzalo fike ngihlabe lokho bengibhemisa 1 pool 1 boze kuphele ngikade lokugula ngathi ngiyadlula mangithi hawu amakhelwane uMadlamini akekho udayisa inhloko ebhe vele ngingene ngibona vele iwindow linabhekla kuthulekile la ngithi sengingaphakathi hayi ngelivule iwindow hayi ngiyibona iplasma nani hayi ngingaqale ngingene ngingale ngithi ngiyocama ayekudlula umunye umfana nje wangasekhaya ngomjwayelo ngibingelela manje ngingaphakathi kulo muzi kubiwe inkinga nje seyanami ngithi ngibheka amabhodlela ngithi ngihambisela ngenqondo ngibhekela amabhodlela ayedlulele naye ngokuthi uyiphuthumela la akaya khona hayi ngingene ngithatha plasma Madlamini igoqe ngeshidi lakhe lasembedeni ngiphuma okwese ngihamba ngiyogibela ngiyebheyi sengikhohliwe ukuthi udayise ebheyi engibone nginqamula la ematafuleni naye plasma kingakakaboni ukuthi uqekezela uthi uyazi ngumakhelwane wakhe eroundini angibone ebheyi ngidayisa iplasma akumfikile uthi hayi ya ngoba ngifaka ublack man kahle sengiyibambe nje yani fike kumabongo ngayethenge 1.4 hlale khona ebheyi mbhembe ebuya uMadlamini ngisasebheyi mina mayefika hawu kunje ungibonile ebheni lo mfana sesho uthi hayi lo ngimthole la sibonelo naye embuye nqondo hawu ngimbonile phethe le plan ngathi mangibuya forum iningi ake ukuthi ngizoyaphi nqona bebheya ngibuya nobhuti omdala bebhema yena besebenza abhelo wazowaxoxa umsebenzini ngayayo uma sister wambuyisela kwesibili waphinde futhi the same story ngoba lo sise esizishona hayi mangifika ethi ubafu umdala efethu angithi usenawo umpeme lapha mina ethi gibelwe le PD mfethu ngakuba amangane amasambini vele ngifuna ngimawe ngane ngizokushiya emajiteni ulale khona dry selelo vingi mina ngizobe ngifike around ngibamba ukuthi kwenzala hayi ngihambe na impela ngiyolala ngayi hlala ngibuye eMadlamini ngibizele amaphoyisa engibophe le plasma la kule umseshi 3 days engangichargeile 48 hours uphela ngiphuma hawu mangiphuma iforum ithi yangifuna yona ngitshethe nganathi ngiboshiwe ithi ayinandawo ngiboshiwe ngifuna phela walo lecala le TV la qala khona sangeke kade ngiboshiwe mphela ngizoshaya iforum qale ngibaleke around qale ngibaleke sengihambe ngihlala ngicashe emajiteni ngiqala ukusuka kwami ngaya hlathini lisebhela kuhlala khona maphara hlale khona mpeme kodwa ngeke ngokuthi ngigibele ibhasi yango-10 babuye emsebenzini nase ngifike around angisalali mangifika sengifike ngintshontshe more ngigibele ibhasi yango-4 ekuseni ngipinde ngibuyele ebheki kahle kahle aroundini ngumuntu ongekho kodwa ebusuku ngiyafika wena ngiphinde ebheki ezembheme hayi mbuye dlala ekhaya kube nomsebenzi osisomncane wayenzela ugogo umsebenzi ethenga inkomo enxa arrosti-ke mina wayesathenga kancane utshwala nayo ntshontsha amabhodlela awu-4 akho lokho ethenga ikesi qale sixabanelo sidethi angifuna ukwenzela ugogo wakho umsebenzi wena ntshontsha wona lo butshwala lobu hayi ngibe umuntu ohamba ekhaya fike usuku lomcimbi ngibuye ngifike ekhaya hayi bethi bayakhuluma ukuthi avele umsebenzi bathi awumsinda ufunakala sikhohlwakele kanjalo kuthulakele kanjalo ugcina sengithuli nje wahambisela abantu inyama belise ekhaya umsela abantu inyama isisulu nani liphula hayi ngihamba ngiphinde ngigange futhi stek futhi kakade bethenga amawindi alaminam sebewafakile wasala 2 nomnyango phinde ngithathe ngokudayisa sisi lo sebenza Tronox ngithatha namadantsana akhe awadayisa futhi kuvele sekuvela sethi ngulando okulandekayo kube khona lokho kungalandeki gcina ethi hayi
ngizongibizela amaphoyisa mina ngiqale ngishawe kodwa kuqala hayi ngisuke ukuthi mina ngeke ngimele ukushawa ngibaleke ngizenga bona baba mina ukusebenza na plumbing ngithi mina athi ngigibele ngiyobona eThekwini njani ngoba la random athi angisenamhlaba semphila kabi khona indawo engayahamba ngigibele ngifike la eThekwini ngingazi umuntu vela eThekwini ngiphethe upaka nempahla zami ngi-right hayi ngiyaluza eThekwini hayi ngilibona nala ngidida yabo ngaqala ufika eThekwini jwayele baby indawo encane ale ngidida kuze kuthi ukuhlwa ntamba mina sengiyabona senaki lengishona ngiyafika kuyisonto kade kuphele nani inyanga esabatha ngihamba ngale ngakublond ngihamba ngibona negazi phansi sekuyahlwa nami ngiqale ngiyathuka ukuthi ngabe vele eThekwini ngazi kwenzakalani nakho sengibona abafethu engilala nabo bezolala la nami mfike ngihlala eduze kwabo dale baxoxa bengibuze ngubani bachazele nabakuthi abafethu abaphila aba right so anginankinga nginganawo ngisho ingubo yokulala lapho amnqobi engithole into zokulala ngilala yiqhawe emgaqweni umnqobi cha wena owangisiza nje ingubo zokulala ngilala amangilala ekseni ngivuke ekseni ngivuke ekseni nginamali angazi ngizokwenza njani angazi nokuthi la kwenziwa kanjani ukuze ngizothola imali ngibona abafethu umuntu nomuntu uvuka uyandlula endaweni yakhe aphanta kuyona ngiqale ngihlale la ngihlala khona ngihleli khona ngihlale ngikhathana nami suku umuthi awuthi ngirawundi ethe ngilifunde bona uSinawani bacotha amakhathoni amathini igroup nana mina ngazathi agcina kudayisa insimbi ngangayetha ngibona ngawe igroup nana naye ngibona la ngeke mina igroup ngihlangana nazo kanje ngihamba namathini ngiqale ngicosha amathini ke ngiwakala ngikhiphe lo 10 rand mina weklist lo 10 rand loyo thenga into engizoyidla vele ntambama bazobuya nawo umbhemu ucela bengibhemise mhlawumbe nami ngihlanganisile ngingakwazi ukuhlanganisa imali ezinele umbhemu ukuthi angakayazi indawo mhlawumbe ngihlanganisele umbhemu u30 rand mhlawumbe ngiyahlanganisa usuku lonke ngikwazi ukuphatha 15 rand noma igcine ibo 20 rand mase ukuthi sesingeke ngisikole ngicine ngidli igcine izishoti ngibebuye ntambama mntu afethu no 15 ngifake same spam hayi befake sespam ngoba ngize ngingene nje kwi-drugs kuze kube namhlanje ngoba ngiyila eThekwini namhlanje mawucabanga yini ekumele yenziwe abazali ukuvikela izingane zabo ukuthi zingapheleli ezidakamizweni isikhathi esiningi enye into eshawa abazali izingane zinamakhaya njengokuthi ngoba ngihlala esikhawini abazali abasukanga ngibahlala esikhawini kunendawo esemakhaya njengokuthi ngoba ngifunda eSikhemelele ekhaya basuka eSikhemelele alikho drugs for ukuthi umuntu ethatha ingane yakhe uzoyijabulisa ebonise isilungu ngoba sesilungweni sempangeni ile time izofunda khona umqondo omningi ongenziwe emakhaya le time ebona ukuthi mina emakhaya ngathi ngivalelekile mina hayi mama nami ngicela ukuyohlala esilungweni le time evuma umzali uthi hayi woza sizohlala la edrop nomzali ufika edrop enokuzosebenza December vele ekhaya ogcina ethenga umuzi enqena ukurent lo muzi noma ungamkhulu kuwumuzi ukuthi ehlale njengarent esebenza ekhaya gcina sekufika nezingane ezizelokishini zizobona lempilo ingakho egcina seziyaphuza zapha into ebeyingayenzi le emakhaya ngokuthi emakhaya ku straight phela lonke umuntu muphuza nje ingane hayi awubukeki kahle mithi uyafika elokishini ingane encane engakahamba ibhemela ugwayi ingane encane engayigqokela ikhindi ezincane yena into bengayenzi gcina ubona ukuthi awula free la nami nyahlala join abangani ingaki mina abazali songathi bangathatha ingane befundise endaweni esemakhaya ingane sengazo ukuthi singayizela yona ngomsebenzi edrobheni ngoba ngisho ukuyithengela kuye songathi ungazi uyibuza uzethengela impahla usuwaqoqa usize bawo ngizokuthengela engabi nokuthi eyinikeze nemali eningi esikhundleni semali ukuthi umuntu emenzele into ayifunayo ngabo ngathi hayi ngithi mina mama vele unginike imali ngizobona nizokwenzani uzoyenzani lo mali ngitshele ngiyokuthengela anginqabile nemali esho umzali anginqabile nokunika imali nayi imali ufuna ukuyenzani ukuthengela ngoba ngalesikhathi ngiyothenga
Ngithenga into eshibhe mina kusala ushintshe. Vele sengithembise nabangani ukuthi hayi bafethu hamba ne-OLED nizobuya nawo ushintshe siyabhema namuhla. Yabo ngesizathu kanti ubumama ungithengela ukuthi nokuthi vele umzali ngeke ezedidwe impahla wayehleze ebuza ukuthi webhluke ukuthi likuphi manje mase kubona ungasaligqoka kanti thami uyithengele vele ngisamtshengisa ngizathi ukuthengile uthenganga kuyenzeka uhamba ungabuyi bazali bamanje ke abasanaki ukuthi ubani buyini ngoba ingane eningi engangathi ayisalala endlini enkulu saqala ethi 15 minutes efuna ulala ngaphandle le time kumele umuntu omzali engayivumelile ngani seqala time mina ngicabanga ngolala kule yandle ngaphandle ikhotho othi beyikhona indle waqalwa kuyo kwaze wakhanda nayidiliziwe ayihlali lutho soqala mfana thami mama ngicabanga ngolala ngale lesikhathi efuna ukuzenzela kahle into zakho kuhambe ebusuku ukubhema ukuganga nani ngoba macala ngenkathi efika engahlala nane ebukuzala ukuze kube u9 ethami nilale ngesikhathi ehamba uzothi nina hayi simbonile sihlana kwashaya u9 uhambile endlini yakhe mhlawumbe lo wasethi ngo12 waphuma senilela nibona ngiwabuya nisalele nivukulele kade egange waqeda ngayo engakuthiwa abazali ingane bayayiphikela ngokuthi akalali nayo kumele uvuke uphikela umuntu olala naye la engakimile ingane abazali bengavuma esikhathini ukuthi sefuna ukuba nendlayo umfana ngoba lesikhathi eganga khona lesikhathi enika imali le time izofunda khona ukubhema ngeenkathi futhi eyilethe lokishini ingeenkathi izobona khona izinto eziningi ezenzeke lokishini kanti right ngani muwe eshiye emakhaya eshiye nogogo ngoba nami mhlawumbe umama akabuyanga mhlawumbe wafika wabhema ngikathi ethi mina ngimphelezele mhlawumbe ngaba ngubhema ngikwaye yiyo into ebenzathi ngifuna ukuyibuza ukuthi ngangihleli nogogo gogo waye straight gogo sasibanga ngisho ukuthi ugogo siba u2 bafana bakhona sibanga ukuthi ngiyeka amakhelwane ngawabuka iTV ngashiya lo yedwa la nizobuye ngishawele lokho noma ngathiwa ngibuye ngiyeka anti ngobuka iTV engibuza ukuthi lo kabhorekanga yini lo mshila okusho ukuthi kumele sihlale la sidlale sobabili nala ekhaya iTV yozibe khona ngalokho ngihalela uyobuka into zabantu gogo ngendlela ayisiphatha ngawo uzuyibona kusho ukuthi asikho isidingo sokuhamba ngibuye esikoleni yashini mangifuna udlala ibhola nangu bafu khona ngaso edlalela ibhola so edlalela umayibhulu sibabili vele singabafana ukuthi ngamakhelwane siyaphi gogo ayangayifuni akufika kamama kwenzakala zonke lezi zinto nakho nobaba ebuye ejele sengibhema naye wabuye wathi angeke ngushinje kanami yabo naye wayekwazi ukuthi efike ngoba yena wangibulala kakhulu bese kwazi ukufika ezongilanda esikoleni ethi khona into kumele soyenze ekhaya inkinga nawe yabhema uyejele bangani bakhe abasekho so ngathi ngahlala nomuntu ezobhema encamela ukuzolanda mina esikoleni uyohlalela idrugs ekhaya yabo kanti naye kade esebenzisa amaphilisi engculaza esejele wabuya wajoyina idrugs leli wayeka amaphilisi wahlala 2 years washona naye enxa ye-drugs kube noma ngabe wayebhema kodwa uba amaphilisi wayewadla lapho ngabusekho wangababikho yaqalana impilo yathi yabhekana nawe yathi ukuthi nambele ngoba isikhathi esiningi ihlobo vele muke wabhema nje wenza into ebheke eceleni asikho ihlobo sokuthanda sikuthathe njengalendlela abazali bebekuthatha ngayo ubona ngisho ufikile kumnandi lolo suku so ngathi uthi ubuye ivakashele ihlobo ungahlala mhlawumbe 2 days uhambe kusemnandi ngoba kumnandi wantemu kade abagcina 1 day 2 day uma uhlala sekufika inyanga phela inyanga ofike sebekhuluma ukuthi akasahambi ngani naye hey ukuthi nokuthi sokuze kulahleka ukuthi noma ngisho ungalahlekanga kwaduka ukuthi usuyabiza ukuthi akazi ukubona kubizwe wena ukuthi usuyaziyo ukuthi wena vele indlela yakho ehamba ayikho right iwumkhokha ngoba manje ekhaya kukancane ukuthi ibamba umuntu oyedwa ibamba nga2 ibamba nga3 eyomkhokha ngeke ibambe 1 ukuthi ngabafana sikhona yabo mina ebengidlala khona singabafana sibo 3 masuba mantombazana ungayabamba 2 ekhaya lo mdala esebenza phela iyabamba mina ngoba lo munye wabanje utshwala nosisi lo munye nabo bayahlangene ngotshwala nathi nobhuti umdala behlangene ngayo ngoba ngeke uzulale
ungayibhemanga ingakho ngazi ukuthi usathana enzima ngeke ulala ungabhemile. Uyayazi le cherry ngoba uthi uhlala eBay. Ubani ayingathi ngiqala lechere Yeah, ike yafika la nayo yathi isuke eBay. ngathi ngiyayazi ngathi ngiyayado buze ngiqala ukubona Yeah, nayo yayihlala eBay ike yafika la nasaba nayo. ngoba lwendele trucks mina ngiyadinga nje usizo ngempela ngingazi ukuthi Mawucabanga ngani idakamizwa ngesingawe zingaqedwa kanjani? idakamizwa zingaqedwa ngokuhambela abantu bangaphandle ngoba ziqhamuka nabo la ngaphandle emostabo futhi la abayiphatha abayibhemi umthole mawukuthi ubheme isidakamizwa uzobhema insango mase ukuthi labo mawunga nani noma rock noma crystal akakubhemi uzela nje ukuzobulala intsha yala eMzansi thothi yena la suka khona akayisebenzisi uzubona ukuthi uyayazi ukuthi iyabulala yini engayibhemi ncamela ukubhema insango ngoba the time ifika eseyintsha uzofika nibhemisi imali le time senijovile ngenkathi seqala sefuna yena imali eqondile ukuthi kanjani uyena wathiza kasenandaba sefuna imali eqondile uzubona ukuthi uyayazi ngesonto uyakwazi ukuthi ebabhemise for mahhala ukuthi behambe beyophanda bebuye bezothenga kuye la umuntu nomuntu embhemise ngingakho mina engaqedwa ngokuthi abantu bangaphandle nje laba bakuyibona bafika nalo bengabe bikho. Mawubheka uhulumeni wenza ngokwanele yini ukulwisana nayo lento? Hayi akuyenzi ngoba naye ngazi ukuthi unane tax noma unane share ithola ngendlela okwenzeka Ahudula ngeenyawo. Udula inyawo. Ngoba uyabona kodwa ukuthi hayi intsha yakhe yaphela ize laphela lidlala yilo. Kodwa ayikho into ayisokumele ngayo ngoba ngisho amaphoyisa khona manje uthotha yazi ukuthi uyadayisa into ezoyenza ezofika ezoyifunela imali lo muntu odayisayo ehamba uyozenzela into zakhe hayi ukuthi awothatha yena ne-drugs bomshiya ne-drugs lakhe eqhubeke sinike sibulale kunjalo ngake ngithulumeni naye ngazi ukuthi naye unesheke lento eyenzakalayo Into eziningi zenzeka ezikoleni. Yini ongamele mhlambe yenziwe umphakathi ukuhlangabezana nothisha nabazali ukuthi sigweme ukuthi izingane ziqale into ezibhedayo ema-toilet ezikoleni? Ngathini esikoleni ngazi ukuthi maphuma uyochama klasini ngimele kuphume nga2 noma nga3 noma futhi songazi ukuthi etoilet ngaba khona noma iphoyisa noma security elingaba khona nje eligade for itoilet ukuthi uyangena uyochama uyaphuma ngeke kuze uhlale nithi nizongena etoilet khona singena etoilet nithi niba u4 nizochama kodwa manje nisaphuma ukuzochama phentelulu ufike uchama kufana njengomuntu ophethwe isise tuzongena etoilet ngathi ngaba ne security elingenile eligade nje into kanjalo ukuthi mengena uzochama uyaphuma eklasini futhi ufe eklasini kwe distance makukhona ikhona elijikayo ukuthi nasekhoneni ngathi ngaba khona le security ozothi mufike khoneni ujike lokubuka uzongena eklasini ngoba kukhona namathanki esikhathini samanje emaklasini kwazi ukubhanka ngisho emva kwamathanki sothi vele amaklasi ngaleya work ithanki siyabhema iyabhenya ngoba manje sinana ama free period sothi uthisha akekho eklasini eyakwazi ukubhemela ngisho emaklasini sothi ukubhema eklasini ngothisha akekho mhlawumbe uyathi ngoba engekho uthisha wale period elandelayo se-free vele akekho uthisha ozongena uzobhema kulele elandelayo se-free akunathi short engene lo wesithathu kade waphela ugwaya la eklasini kunuka kwawo ngakho ngisongazi ukuthi ngaba nje nama-bodyguard akhona noma enganakekile khona esikoleni nemithetho ibe straight. Ufisa ukusizakala ngani empilweni yakho? Mina ufisa ukusizakala mina ngazi ukuthi esifisweni sami ngihamba ulungisele matric khona ifundo ezangisha njengokuthi ngawufunda umatric agriculture angiqala ukuyenza lesi ngiyofunda okwesibili matric yona fika ngishaya statement samasikho ngalendlela engangifisa bengifisa manje mhlawumbe kuyabhala ngiqhubeke ngibhale
ngingagcini ngoba kahle kahle bengifisa ukuthi mina ngihamba ngigcine ngize ngiyimele ngibe isikhathi ngithanda ukuba nebhizinisi lami kodwa manje ngiqale ngifundile ukuze ukuthi endaweni ngize ngeqiseleke ngifuna ukukwenza thothi imfundo nginayo makuthiwa ngingenwa nani ngelivule nami phepha cha ngifundile kanje ngenza ukuthi ngoba bengifisa nanokuvusa umuzi ekhaya ngathini mama nobaba ushone benganamuzi sekhaya ngathini kubuka gogo nje la ngigule khona bashiye nje benganalutho ngoba nabo ngisho ukuthi bebephila yona lempilo bengiyiphila kodwa manje bona ngendlela leyo ukuthi ngoba bebeyintshontshela bezigebenke bebeyiphilela bobabili nabo ngoba nanokwenza nami benganayo show ukuthi bahlala mhlambe benemqasho ungake u7 bayarentelayo ehlukahlukene so mhlambe ngabe une-room la une-room ePan Town mhlambe une-room kubuyathi ipe segangela sefunakala uzobaleka eshiya kanjalo indlivali uyazi ofika ePan Town kephukhiye evule unendle sePan Town ayarentelayo awucabangi ukuthi lempilo ozithola ungaphansi kwayo wena kungaba kuseyiwo umkhokha osuka kubazali bakho ngoba phela nalempilo ozoyiphila njengamanje iwuphara nabo uphara lobo bebephila mabephila kanjalo ukuthi bona bebengabhemi wonke babebheme insango kodwa baphilisi belibhema bhema ngebhodlela yilo-ke leli leli wena lokuqala waqala ngalo kulibhema ungakazi uzumbone yena elibhema kodwa wathi ephumo wafike nje wayebhema lona ezesho iwumoya lento eyidakamezwa angenze umthelela ngoba phela ngegazi futhi wayelibhema mina mhlawumbe ngisho engakangizali futhi nje igazi lakhe nje mfethu khandeka nje vele phewe igazi eligcwele lona leli drugs ikhonsizwe kuyafika la kumele ni-check-e ngicabanga ukuthi undaba ezinhle eyafika yachaza yona lento ukuthi uma kuyikuthi ubaba wakho noma or uma wakho ayebhema waseke wena uyazalwa thiwa kuba lula ukuthi utriggerisheke uma ubona leyo nto leyo yenziwe makubhema umuntu nje uba inspired because kusegazini kuwena nami ngibona kanjalo first okuningi ngathini ngiyakwazi ukuyeka ukubhema ngegazi ngadinga metadol akusuka enhlizweni mina ngisafuni ngifuna ukwenza ukuthi ngikwenze lokho engifuna ukwenza kubonakala mase ngibuya mangibuya ngahlala phansi ngangenza lutho ngoba uma ngihlelela ngasekhaya for inyanga yonke ngenze lutho nganamsebenzi engiwenzayo la ngiqala khona ngibhorekile konje ngagcina nginobani bahlangana kwaba la ngifika khona bebhema nabe ngafika ngiqala ukuthi ngisabhema insango khamba ngihliziyo icinsayo vele ngisayibhema insango labantu bese ngilokho ngibava futhi nama ngiqhubeke sibheme so kwazi ukukhuluma language eyona shuthu triple P usuka lapho ukuthi mawufuna ukuyeka idakamezwa triple P places people plaything izinto ojwayele ukudlala obubhema ngazo abantu obuhlala nabo indawo obuhlala kuzona zinomthelelo ekutheleni ugcina ubuyela futhi ezidakamezweni okusukumele uhlukane nazo totally mayekuthi ufuna ukuhlukana nezidakamezweni ushintshe nabangani labo bebenza lokhu bashiya ngoba manje khona lenkulumo yomngani mina yazi naye nkathi ngithi ngifuna ukufunda khona matric wami kwesibili esikhawini lokuthiwa wena awungazodlala ngathi nesuda kwezidakamezwa yikho-ke lento yini oyenza esikoleni wena bese lo moya omubi lokho bekufaka nje ungazodlala ngathi noma siwebhemele awukhohle lento ngani mina yazini ngivele ngisuke ngemakhaya bangazi emakhaya ukuthi mhlambe nasemakhaya ngothi umzimba kuthiwa usumdala kanje wena zabuyela esikoleni ngithi mina hayi ngiyazi ngiyokwenzana vele ngawufunda emakhaya nakhona babona sengiphostile kuFacebook sengifunda umatric sengibhalela uDecember nakhona sengithole nane-timetable yalodwa ikufisela inhlahla kulento yokufunda ngoba ngiyayibona ukuthi ikhona kuwena abaze bathi ubufunde ngempela ngoba ngisho ekhaya ugogo wathuka sengibuya mina ngithi mina angibheke ephepheni lapho gogo umbone ukuthi ephepheni lani manje ngithi mina ngitshela umasitende ningicingi lapho ngibe ngiyabhemela insango the day kuphuma iphepha lani
mina ubengifunda emakhaya kanjani ngoba nasathi emakhaya buvashe mina ngifike ngafunda emakhaya nganqena ukuhlala nangampela bangithola uphasile ngo-D mina yangiphasile ngo-D. Uyabona kodwa ukuthi iwunga yasiphuca umuntu obezogqugquzela intsha ekuthenini ifunde ngoba ukufunda into obukeka ngathi uyibeke phambili futhi noyithandayo. Ya cha yona ngikhonzile nje ngoba namanje ngize ngifila ngathi ngifuna nje ukusupplement manje ngibhale too kodwa manje ngenxa ukuthi nakho phela ungikwenza ukuthi ngoba ngisho ukuthi ngeke uzulala ungayithola ngisho ngathiwa uthanda ungitshona njengokuthi naye ifoni uyibekile nefoni sothi angitha ngekhathi sokuthi sengiyolala angibhemile ngeke ngilale futhi ngiyokhala inyembezi sengathatha noma yini ngoba ngangenzisa ngokuthi ngingaphuca ngisho ingane yamakhelwane ethuni esitolo ngiyibone ingibona obhuti bakhona ngibasaba kodwa ngenxa yokuthi ngizelo arrost uzonginisibini sokuthi nginandaba nokucwala nkolo le time sengibhemile kwasuka arrost le time ngibuya khona enqondo ukuthi konje ngenza icala bazongibamba ngenkathi sengiqala ngiyacasha engathi ngiyithathe bekutshetse bokubamba obanze mina anginandaba batshela ekase kubhemile yabuya enqondo ukuthi bongibamba ngempela obani sengenza ukuthi inkinga inginike kwesibini saleso sikhashana sokuthi kumele uqale uqathe ngoba manje suku umzimba ubophekile kubhlungu into eningi ubuthongo ungeke uzobuthola mawungathola umuntu umfowethu ongakusa endaweni lapho ingekho khona iwunga mbona ngathi umfowethu ungakwazi ukuthi ufike impilo yakhe ibuyele esimeni ngafike ngiphile futhi kamnandi njengoba ade ngithi emakhaya ngoba ngisho ngahamba 2019 ngiyekile 19 ngawuhlala wonke ngisafunda indawo 2020 ngawubhalisa ngangithi ngizoqhubeka matric kwathiwa ngaba ngino4 years angihlela ngiqale ka grade 11 mina nginankinga ngizofunda grade 11 2020 kwaba iCovid nakho kuyiCovid abaningi bayeka ngaqhubeka ngahlala ngisengifunda 2 days evekini kodwa ngaze ngaphasa grade 11 oqeda ngize ngifunda umatric hey angibhemi nje alikho futhi drugs nenqondo yami ivele yathi shut down yavala yakhohlwa yonke into yasesikhaweni sikhaweni kokude la ngina drugs ngiyabona semakhala ngimele ngiyenze esikoleni ngibuye ngidlele ngithi abantu bakwenzayo kwephuze lo manje mina vele anginalokho ukuthi ngeke ngiphuze imfula ngiphuze nje manje into ngiyangibona namakhehla nangasekhaya mina ngeke ngiphuze into nje ngamali ngishayela udrink ngibhema insango ke ayikhona ke ngangibhema kodwa manje ngingasayibhemi njengokuthi ngangivuka la ngiyihlalela kameshende ukuze ngishona ilanga cha ngivuka ngibhema. Ngicabanga ukuthi istep esilandela umele uthi uma uyeke unguyeke nensango kukhulunywa ukuthi uyavala ngento enentuthu ngoba iyona ngaphinde kubuyisele emuva. Cha mfowethu sibongile ukuthi ufike mfowethu uzosharela iexperience yakhe emgaqweni naseyidakamizweni. Ngicabanga ukuthi kule episode mfowethu idla amaningi esakeni abantu bazofunda lukhulu mfowethu angifuna ukuqamba amanga uhlelo mfowethu lumalungana nokuzama ukuqwashisa umphakathi ukuze lesimo oyithola usungaphansi kwaso omunye afunde kusona akwazi ukuvikela izingane zakhe uma umuntu esomfanyana okhulayo akwazi ukuyigwema izinto engagcina zimholela emgaqweni ngoba indlela zimbili kuya kuyena umuntu ukuthi uthatha yiphi kodwa ke sibuka ngathi bayanda abathatha lebheke emgaqweni ngobani umuntu uyayibuka ukuthi uma esesesikoleni esenzelwa yonke into ayibonene angayibone esemgaqweni ekhohlwa ukuthi futhi omunye uthathe lento le ebuka into abazali ethayo vele mina noma esikoleni ngangaya mina ngandivele ekhaya si right akuyona yakhe umzali uyohamba umzali la yobona khona uthe kanti impilo inje ngoba manje la ngithi azogcina se-end up khona nesesemgwaqeni wasukwayitshela into engayona yakhe ukuthi eyakhe kube yena wafunda wafuna ukuba nokwakhe okunganani ede phela lokwabazali ngoba ngeke ngithi ngeke ngifunde mina babula amatekisi awuse right ekhaya ngiyapho imali ngiyayithola oshona ubaba ngazi ngiliphathi business lamatekisi angazi lutho ngazi mina bengijabuliswe imali engenayo the time kuyashabalala konke ngibona ngathi imali ayisiza ngithi vele ngiyaba uma ngicina ngiyadayisa gcina kuyaphela gcina kuthiwa ubana the right kanje asenalutho gcina sengibalekela aroundini amahloni ukuthi bengi right angisekho right
enkathi ngiyohlala nobale enkathi ngithi mina ngikhipha istress ukuthi yazi ngangi right enkathi uqala khona ukubhema ukubhema khona oqeda istress into okuyikhohlisa ingqondo uthi hayi cha wesikhashana uqeda istress ngoba ngizobhema ningishaya drugs ngilala mangivuka istress saphinde siyabuya angisiqedi ngiphinde ngiyabhema ngithi mina ngiyasiqeda ngilokho ngifaka more drugs stress lokho esikhona makuvuka hey lokho esikhona stress utsawe ne stress ngamanje ingakho ngithi mina ukwala kuyona into stress noma idame zokuthi uqeda stress nokuthi into kumele ubhekane nayo nje stress onaso bese ukuze siphele ngoba manje muzolokhu uthi ngiyabhema ngiqeda stress ukwayo ukukhohlisa manje ukudaka ingqondo manje ukuphela kwakho emzimbeni lenkathi inkinga ayibuyi uzubona usukungayiqedanga usukuyikhohlisa wena ukuthi okwesikhashana ngingacabangi ngazo iphela kuphelele into esegazini ngingathi ngizophinde futhi mina ngicabanga ukuthi yazi ukuthi wena mfanele ukuthi ukube kusekhona umama ebisasiza leyo lesikhona noma ukuthi ukube ngenza ukuthi ukube engasasebenzi ukube usebenza akasasebenzi ukube into kumele uyenze vele ungayenzi ungabathi ukuba ngikwenzanga into engasasebenzi empela ngoba nisuke siyenzekile wena usacabanga into sodlulile kuleyo nto wayenza ukuthi ukuba ngiyenzanga ngeke sashintshe ibuyele emumva uthi lo uyeke ungasayenzi uyenzile uyenzile hayi idla amaningi esakeni mfowethu nina bendlondlo nophapha ekhanda ndaba leyo muntu umemeza ngathi uyakhalela uthi igula lajama lichithekile awu nina bakambudu ubomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabela imbedule nina bentu lebande ngodwa ngakwelakithi kaBhekuzulu lokhuluma uprofessor ngoamkhize ngidabukali kwanongoma amadoda esigodini sapho umthetho ngasohla ngothini nakamandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluwuchungechunge le oyethamele ihow I ended up in drugs okuyingozi ngaphansi kwesitebele eMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abasobe bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho suke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa abantu sizama ukubhula umlilo la ungakafiki khona sivula imbobo yokuphuma sivala eyongena umuntu ke oseyongena ezidakamizweni eseke wayibona eMPTV1 kuyobe sekuthanda kwakhe lokho kodwa thina sesizamile ukuthi senze okungangamandla ethu mangabe kuyafisa ukuxhumana noprofessor nathi izinombolo ongamshayela kuzona 081 513 5606 number ama calls leyo ngiyiphinde 081 513 5606 kuthi inamba ka WhatsApp ithi 071 281 7509 071 281 7509 ngakho ke siyacela ucindezela usubscribe button ucindezela nebell siyacela abantu bejoin ne membership ukuze sizokwazi ukwenza ezinye izinto ngakho ke mina sangincenga